Kekalengan ni Tuhan, salam juah-juah man banduk rina, ijapa peka meringan ibas pak saenda. Mari ras kita sikap guna bengket kubas pendungi kebaktin pekan doanta. Mari si benakan kebaktin ta. Ibas gelar di bata bapa, inganehken pertoton. Ibas gelar Yesus Kristus singa jari kam ertoto. Ras ibas gelar kesah si badia, si empengasup kam guna tetap ertoto man di bata. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Adite kam alo kendukap ibas di batanari kai saja si ipindondu manbana arah pertotondu. Mari rasi puji Tuhan, ras kita rende bas kitab dendenta nomor 270 siwah. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ope lengah sidengkehken kata di bata, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng, ibas keleng atendu simbelin, dengan ibas pengalami dosa si tetap iberi kendu arah anak ndu Yesus Kristus Tuhan. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu. Tedahati kami guna erlajar arah katandu. Kam dage Tuhan si paangkaken katandu. Man perpulungendu singgo sikap dengkeh kensa. Pakaiken kam dengan perlengkapi kemahendu. Ibas nuriken kerna katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Yohanes bindu 10:4 ayat 10 telu seh kubas ayat 10:4. Iogeken kami isina nina bagenda. Maka kaipe pagi ipindondu ibas gelarku kubereken nga. Gelah Bapa ipermuliaken arah anake. Entah kai gia ipindondu ibas gelarku ku bereken nga. Sehjenda me pengogenta. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan, ibas kebaktin pekan doa wari pendungi enda, iajuk kita gelah nanginget ertoto ei mekegeluhan. Labu kita ngasup dalani kegeluhan adilakin di bata si merekensa. Sebab kegeluhan tak enda ema pemere di bata si sekal belinna.
Jana ICP labo ngasup arsimulih nandangi kegeluhan singgo isikapkan di bata man banta krina. Jadi ibas kita ngidah maka kegeluhan sehkal regana. Kegeluhan patut si berikan si mahulina man Tuhan ibas kita dalani kegeluhan. Sebabna adilakin ibas kuasa Tuhan kegeluhan labo terdalani kita. Kegeluhan si iberikan Tuhan bukti tanda keleng Athena si sehkal belin naman bantah. Bukti pemeliharaan Tuhan seh makana kuh kegeluhan ta. Siakui memang bas kita dalani kegeluhan ta enda, makatep kita jumpa si bagi ukur, bagepe sila bagi ukur. Sila bagi ukure bancipe empegenda umur, empeturah arwah teras kebiaran. Tupung jadi bagi si iukurken kita, semangat ka kita, gedang kau murta, malam ka teta, mejuah-juah ka ras demi sejahtera, jadi si kerajaan ta. Tapi labolit kegeluhan susah lalap, janah labu kalit kegeluhan senang kalalap. Tapi pegancih lalap si dalani bas kegeluhan ta. Maka tupung kita ertoto man Tuhan, ingatlah kegeluhan si serta enggo isikapkan di bata man bantah. Kegeluhan si rasa lalap enggo iberikan Tuhan man bantah. Arah kekekenna ibas si matenari. Sebab labo sekala pe kita nandai Bapa adilakin arah Yesus Kristus. Janah Tuhan Yesus kap dalan guna nandai di bata dingen datken kegeluhan. Ise pelaban cindahi Bapa adilakin arah ia. Maka adinggo si tandai di bata bapanta Tuhan ta Yesus Kristus pe nggo si tandai. Adi si persoken Tuhan ta Yesus Kristus bali me Tuhan di batanta pe lah si akui jadi di bata si erkuasa ibas kegeluhan ta. Jadi Tuhan Yesus nangkih ku surga dape jadi arkiteken kuasa di bata. Kekekene pe si te kuasa di bata sila terjului sila bo ise pengasup ngelaku kenca bagai pendat kenca bagi si enggo isehken di bata arah Yesus Kristus. Jaminan si enggo iberikan naman banta. Maka kita peatan bengket kubas kekeken. Lah terjengku kekeken ngenca tapi sepe ku surga rumah Bapa singgo sikap ibahan naman banta. Maka isi singgo ngidah aku iidah na Bapa Jadi ijenda si idah sada penegasan tentang hubungan di bata Bapa ras Yesus Kristus. Silabo terpesirang si tandai di bata Bapa Yesus Kristus pe si tandai. Bapa ras Yesus sada kesatuan sila terpesirang sada ras si deban. Kini ersadan di bata ras Yesus mabahi kita kubas kegeluhan. Maka sueres pengogenta endandai maka kai pe pagi ipindondu ibas gelar kuku berikan gelah Bapa ipermuliakan arah anak endame sada persadan sila terpesirang si mereken kegeluhan si rasa lalap man manusia. Jadi adite kita mandi bata Bapa ibas Yesus Kristus ijai si alukan kegeluhan si rasa lalap. Dengan kai pe si ipindo kita ibas gelarna iberikenna. Dakam adi sina ni jelakap ken si tuhuna matahat kal rekini tekan. Adi te kita
ibas gelar di bata Bapa, mindo kita, maka nasi alokan ma, kai si ipindo kita Entah kai gia ipindondu ibas gelar kuku bereken. Jadi adi mindo kita tentulah boleh kalak mindo si genjeng, si lapayo, si lepak, mencedakan kalak, menaikkan kalak. Tentulah boleh pemindon ta. Ijenda ibabai kita kerina, gelah na ibas kita ertoto, ngeluh persadan taras di bata. Mehuli hubungan ta ras ia. Jadi di mehuli hubungan ta ras di bata. Kaipe terjadi bas kegeluhan ta ngasup kita dalanisa. Maka kalak Kristen, pengikut Kristus tetap harus makaikan waktu na si mehuli ras Tuhan. Sebab kegeluhan ta enda sekal ergana. Adina i berikan di bata banci gedang umurta. Adi langka ati Tuhan ia kanen tuken sa. Erta banci si tambahi. Kesehatan banci si jaga. Pemeteh banci si darami. Tapi umur Tuhan si netapkan sa. Maka ibas pertoton tapi kita minduman Tuhan. Erlajar kita. Gelah nasi idah. Maka na ibas kita ertoto medaar pagi-pagi bagai pemuat tatunduh bas dahi kendahinta bagai pe ibas ngalokan pangan inem mendatkan rezeki entah pe kesusahan ngatakan sa maka kita perlu dibata lah kita ngasup sirang ras ia kentisi pelagia lah kita ngasup sirang ras Tuhan. Maka kai si ikatakan Yesus man ajar-ajarna mereka kegeluhan kai pe ipindon dunina ibas gelarku ku berikan kenca iberikan Tuhan ta Yesus Kristus umputenna di bata Bapa ipermuliakan. Jadi mindo pe labo gelahgo mindo labo gelahgo ibelaskan saja. Kai piateta si pindo saja. Tapi lit je tanggung jawab kegeluhan. Lit tanggung jawab kini teken. Ibas kita mindo te kita maka isikapkan di bata si mahuli. Sebab nina adi te kam i aloken dukap ibas di bata nari kai saja si ipindondu manbana arah pertotondu. Gelahna ula kita makarus ertoto. Ula kita ersungsung ertoto. Tapi cidahkanlah ketutusan ateta. Ibas ertoto. Buktikan maka di batang geluh. Lah kita ngasup sirang ras ia. Lah kita ngasup pula ibas keleng ati Tuhan nari. Ertoto enda laban ci makarus. Labo gelah nggo ibelaskan. Ipindoi saja kai ateta. Amin na pinday jenda nina kai pesi ipindondu. Ibas gelarku ku berikan. Enda perlu si tengeti. Ertina kalak site man Tuhan ta Yesus Kristus ngalokan keselamatan. Yesus singgo ngendeskan kegeluhan na guna keterkelinan ta. Guna kegeluhan ta. Jadi kita ngeluh dingendatkan kegeluhan si rasa lalap. Arkiteken Yesus Kristus mempersembahkan kegeluhan na guna kita. Iberikan na si mahuli nakal. Alu mempersembahkan geluhna. Ulu keselamatan ta. Jadi ibas kita ertoto siatah makana sekal belina kalang ati Tuhan simpar kal pemerena maka labo kita ngasup pe sekala pe kita labo ngasup arsimulih nang dangi kai singgo ibahanna adina pertoton merupakan kegeluhan man banta siatah maka penting saadilah kita totolah kita ngeluh
La kita artoto, la kita ngasuk dalani kegeluhan enda alu serta. Tapi tupung si etah maka artoto ay kegeluhan. Si benakan wari-wari geluh ta ibas pengendesan man Tuhan. Ibas kita artoto perlu pe keterukan ukur. Perlu kape kita nimai waktu Tuhan. Dengan perlu kape kita ngangkai surat-surat Tuhan bas kegeduhan ta labu asal si pindo kerina naring harus idalankan Tuhan dikunela idalankan Tuhan ngo kasih bantuhan jadi salah si ban ka ayat enda kai pipindondu bas gelar kunindu berekendu buktina labulit iberekendu man bangku. Jadi adi bagi pengukur ita baci kap hati-hati Tuhan si gelem kap iya. Maksudna ijenda tupung kita mindo ibas gelar Tuhan kegeluhan tapi si pekena-kena erpalaskan kai si isurakan Tuhan geluh badia git kita ngelakukan keadilan dalankan kebujuran git nampati git kita geluh bagi si iperintahkan Tuhan pertoton mempegenangkan umur ta pertutun ngerakut kini ersadanta sebab tupung lit umur ibrekan Tuhan man banta bas kegeluhune si pakaikan alu menghuli tanda hubungan taras di bata ibas Yesus Kristus sikap kerinana. Jangan kita menjadi saksi ini Kristus guna nerusi kegeluhan singgo ibrekan na. Jadi kegeluhan si ibrekan Tuhan, si ipindo kita tiap wari, tentu ortoto kita ngatakan bujur man Tuhan, go kita ibrena kegeluhan. Berngir toto kita mindo pengalami dosar kita kan sadawari tentu melalakal si ilakokan kita. Harapan ta kegeluhan singgo ibrekan Tuhan, singgo si dalani kita ngenalah min ati Tuhan. Ndahulah min ibas kita nari ukur si ilat. Ulamin si sia-siakan kesempatan silit. Maka ibas pekan doa ibas wari pendungi enda. Ingatlah maka labu kita bancing geluh adilakin Tuhan si merekenca. Maka tetap kita melaskan pertotonta. Si katakan bujur man dibata sebab ibrena kesempatan man banta. Ibas ibrena kesempatan enda si isi dagi kegeluhan ta bagi si isurakan. Dikunelit si lepak si lakukan kita mindolah pengalami dosa ibas yanari. Lalu bagi-dagi pertoton sada kebutuhan simraikan kegeluhan simperahkan ketenangan simperahkan damai sejahtera memberikan manbanta kemalemenate bagi pe megenggang kita ngalakan berbagai-bagai perbeben si bansi jadi sehman banta. Seni naras turang sini kelengi Tuhan kegeluhan mekapkan sada tanggung jawab sada amanah ija kita banci ngelakukan si tuhu-tuhu banci membangun semangat kini tekenta bagi membangun semangat kini teken kalak si deban gela ulah sia-sia kita ngeluh larguna ulang geluh saja geluh kalak geluh kita lah bagi geluh si iberikan Tuhan neli surah-surah Tuhan si banci si pakaikan guna mencibalkan kegeluhan ta selaku anak-anak Tuhan lebih-lebih di bata. Makana man banta krina ngawan perpulungan amin nape pekan doa inda ia turkan lit sada minggu pra pekan doa teluari labo jengen catita tutu sertoto tapi tiap-tiap wari pertotonta kegeluhan ta inda pe harus tetap si katakan bujur man Tuhan sebab bekas pemerena maka banci kita ngalukan kejuah-juahan ibas yanari kerina fasilitas silit ibas kita inda pe pemerintah Tuhan si sekal ergana canah labo kita ngasup ersimulih nang dangi kai singgo ibahanna terpuji gelar Tuhan sebab Yesus Kristus reh kita tetap ngendeskan geluh ta kempa ia amin ras kita ertoto bujur Tuhan ikatakan kami man bandu pasu pasundu kami kerina
kelah ngasup kami dalankan pedahdu, canah pertoton ema jadi ulu kegeluhan kami. Seh maka kai pisi jadi man kami, iidah kami perbahanan Tuhan, belin guna nampati kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindo perkuah atendu. Amin. Mari senina rasturang sini kelengi Tuhan, si akuken pengakun kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa, ninta dage skala-skala. Aku te mandi bata bapa, sila resibar kuasana, si nepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, canah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ersikap guna ngendesken persembahan taman Tuhan. Kata dibata si jadi palas ibas kita ersembah, adilitlah ukur ersuruh guna mere, maka ialoken dibata me pemeree, erpalasken kai silit ibas kita, labo erpalasken kai silalit ibas kita. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari kita ras rende, ibas kitab dendenta nomor 280 sada. Mari ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, maka ngasup kami mere erkiteken goleben ialoken kami ibas kamnari. Simpar pasu-pasundu gunang kuhi keperlun geluh kami, sebab labo kami kekurangan adi Tuhan sinikapken dengan singaturken geluh kami. Ertoto kami man kerina ngawan perpulungan GBKP, gelah min tetap ngeluh ibas pertoton. Pertoton eima, si mabai ia kubas kegeluhan si serta. Sampatindu kerina perpulungan gelah ibas situasi si kugapana pe, tetap ngeluh ibas pertoton. Itu token kami pe pemerintah, tim medis khususna, ibas menangani berbagai-bagai penyakit silit di tengah-tengah masyarakat. Pasu-pasundu kerina perpulungendu, si sakit i rumah sakit. Tim medis pe ibas neken pelayanan kemanusiaan, gelah perhatian Tuhanlah si jadi ibas kegeluhenna. O Tuhan ertoto pe kami, nandangi kerina dahin pebelangkan beritandu si meriah, ibelang-belang gerejandu,
Tuhan si makeken kerina serayandu ras memperlengkapi sa. Bagi pe empeturah kini teken si meteguh. Gelah banci pe kini teken perpulungan turah seh pe banci ia ngaloken kam jadi Tuhan ras juru selamatna arah pendahin kuasa kesah du si badia. Bagi pe kerina perpulungan singikuti kerina kebaktin pe ras kerina dahin gerejandu kubastandu ia iendesken kami. Bujur Bapa nggo kabanci ikuti kami pekan doa enda alu setia ratur tutus dengan meriah ukur kerina enda arkiteken perbahanan dengan kuasandu sampati kami Tuhan kelah kami tetap erlajar guna empekena-kena bagai pe ngasup kami tetap ngendesken geluh kami erpalasken pedahdu dengan pengajaran singgo isah kendu. Mulia kam Tuhan arah geluh kami. Pasu-pasundu kerina perpulungan ras rayandu. Kelah banci pengikuti kebaktin lakon persadan sibadia i tengah-tengah gerejandu. Alu bagai dahin pelayanan si isahkan gerejandu. Mabak kini raturn, kini ulin kesejahteraan dengan kemalamanate. Aloken kami Tuhan ras pertoton kami pasu-pasudu kerina serayandu si ertugas guna kebaktin minggu gelah ibas peratendu melala erbagai-bagai si mehuli ngasup ian dahi kenca sebab kam si nampe kenca kempa ia ibas Yesus Kristus Tuhan sing ngajari kami ertoto mari ras kita ertoto ninta dagi ras o Bapa kami sini surga gelarndu ipebadiamin rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami, nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal ibabundu. Janah melias Athena ngenehan kam. Itatap di bataku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Juah-juah man banta krina perpulungan ni Tuhan resikap kita guna ngikuti kebaktiin lakon persadan si badia di tengah-tengah gereja anta Tuhan si masu-masu kita kerinana mejuah-juah.